Bul, jaga sahur bul, bul. Mai jaga sahur ko, bul. Mai jaga sahur aku, jaga mai sahur. Ada dong bul, mai bul, bul. Ah, ya sih bul. Hah? Ayo, mai ko, ay. Mai jaga seseorang. Ayo, ayo. Tidak pakai beton sahur lah bul. Ayo, ayo. May berhenti. Sudah kong telok lah. Ayo. Ayo. Jus lah. Nak muka. Enggak kok. Ini buat apa? Iya. Di kota telur bul. Buat telur. Hindi po banyak kan. Tak kau lapar kan deki. Ayo, jangan. Iya mayo dia asal. Sahur. Man. Yang di bawahnya kok tak kau lapar deki. Ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin je lapan lah. Iya. Tak laku. Ngakan jo. Tahu menit baca. Nah juga tak tahu ah. Baca mana? Teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Udah mulai ada. Lah, nama itu sama itu. Ada mah? Nama itu sama di. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu samawati ad-adai wajah fahdi sahri Ramadana bihadi sanati kuliha fardulillahi ta'ala. Naman po. Mahal ka ba yan namin ko? Ano? Ilang kiyak? Ilang ki? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu samawati an adai fardi sahri Ramadana hadi sanati fardulillahi ta'ala. Dan kaulah apa salahku bulan Ramadan tahun manken fardu karena Allah Ta'ala. Coba malah tak apa melakukan melolo pun sambil niat Ibadah lah. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu samawati ad-adai fari sahri
Ramadan biha di sanati kuliha fardolillahi ta'ala. Jangan kelihero di pul. Nah Maria, ini ngaki ya, ini ngaki. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitus somagadi an adai fardi syahri ramadana hadi sanati fardalillahi ta'ala. Niat kaulah apa salahku bulan Ramadan tahun mangken farduh karena Allah Ta'ala. Coba boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu samawadim adai fardi syahri ramadana biha di sanati kuliha fardolillahi ta'ala. Mak salah boleh pul. Ben beri menit ngapa salah olo pul. Yang kau di ngibing diri piai, sebentar macah niat terpasan jadi caan. Jadi kau di ngibing yang kau. Iya. Di mana? Bener Robin Teko ya? Iya. Bener Robin Teko. Coba. Nah, iya ke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitus somagadi samawadim an adai fardi syahri ramadana hadihi sanati bihadihi sanati fardolillahi ta'ala. Niat kaulah apa salahku bulan Ramadan tahun mangken fardu karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Sip dia. Ayo, mari bang. Enggak sih. Melambu, tengok lapar aku. Kenyang lah. Coba ada ya? Iya. Ayo. Alhamdulillah. Ako na drop na iyon. Basya. Coba kini. Buka kan aku tuh. Alhamdulillah kenyang. Sebentar tak kenyang. Kenyang kok. Pul. Cek pul. Mayroong pauglong tapi pul.
Mayo. Thôi Meron ko. mà Long dọc kêu. Lesu. chị làm mà chấp tiếng cơ ba sợ em boleh ya. Ini dah rumah boleh kia. Oleh keding kebelian. Dia keding kebeli buka. Juga boleh kok ketondu ya. Ibadam ko tondo boleh kundaki. Jadi malah andi siya buka. Ni ko dandi siap perlu siap buka di siya. Lain mun sekarang gelak rokul baru ya makun. Dia matanya penmatan kok. Ini masakan. Bani-banian bae ba. Ini kok ini aja. Mai ko hanap kilo. Enggak. Tunggu kok ya. Ya si kolom ada ini mo. Jadi ini laban muntahan ko lamang ke TV. Ini anong kusi ko. Laban ni anong ko. Tara. Boleh bisa. Natik kina nam masih boleh magbahaya cepat. Udah rem mereka. Tinggal aja. Aduk lah. Orang begitu di jaring ya kita dunia. Ada bersenang hari ya orang. Coba. Ini udah tak bisa. Aku nak perayaan gede banget dari aku. Dosa. Dengan apa beda? Kalau le dia beli bukaan. Babu lapar. Nah, kok boleh sendiri. Malah ada tak lapor mandi ke depot kunci dulu cari dulu
Abul. Mangakan men Bul. Ada apa? Ben-ben rasa. Iya. Aduh, payah kena sipul kena. Ben kalau payah baking jiking pamelepah. Lepain kok. Duh, payah. Itiinlah terus lagi, Bul. Ay, mama, aja Bul. Pasan terus lagi mun kalau pain. Kok sangku tambah terus sakit. Payah. Ben king kalau pain baking pamelepah ungkun. Tambah lepain din kok. May miu. Ada demen. May sabar lah miu. Payah Bul. Miu. Lepain. Aman Bul kenyang Bul. Yang duduk demak. Udah ngapkan tak minumkan dia. Ingat cedekin kok. Tompes ben. Bulat. Nggak cekokan kok ya.